I pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u još jedan novi video na mom drugom kanalu. Eto u današnjem videu pokazat ću vam kako da streamujete preko OBS Studio. Dakle jednostavno kako da ga najlakše i najjednostavnije podesite za jedan stream na vašem kanalu. Pokazat ću vam neke jako važne stvari koje treba da dobro podesite kako bi stream bio što bolji na vašem kanalu. Pre nego što krenem da vam pokazujem, reći ću vam sa kojeg sajta da skinete OBS Studio. Znači idete isključivo direktno samo preko njihovog zvaničnog sajta. Dakle kucate jednostavno OBS Studio i idemo na OBS i evo ga. Znači ovo je njihov zvanični sajt sa kojeg sam i ja skinuo ovaj program. Ovaj po meni najbolji i najjednostavniji program za streamovanje. Znači jednostavno vidite, ovo vam je za Windows, imate evo ga za 10 i 11, ovo je za Mac, a evo vidite imate i za Linux. Dakle isključivo skidate OBS Studio sa njihovog zvaničnog sajta, ništa drugo nemojte da koristite. Znači sve drugo što skinete kada se budete logovali tamo mogu hakeri da vam otmu kanal bukvalno. Dakle evo vidite, pošto smo skinuli OBS Studio, idemo na podešavanja. Znači ovaj chat ovde i ovaj gore, ovaj banner, to jest control panel, kako ga ja ga zovem banner, ali ajde, on se zove control panel. Dobit ćete tek pošto se budete logovali. Znači idemo na settings. Znači idemo u podešavanja. Znači ovo je ovako tek kada skinete. I sada naravno ovdje možete da prvo za početak izaberete jezik. Meni je lakše na engleskom jer šta god da mi treba, šta god da tražim nešto preko, da podesim, ja idem preko YouTube-a i to obično najbolje stranci objašnjavaju i zato mi je lakše da on bude na engleskom. Znači ovdje u principu samo treba da podesite jezik. Ovo je bez veze, ovo vam ne treba. Sada ide na konektovanje. Znači jednostavno evo birate ovdje gore koji ćete servis, dakle to je server, znači idete na YouTube RTMPS, eto tako piše, i onda idete na ovo primary YouTube server. Zatim idete na konektovanje. Kada idete na konektovanje, evo vidite meni ovdje piše Selo kod Beograda, to mi je glavni kanal, on je ulogovan. Ovaj program će vas usmeriti ponovo na njihov sajt gdje ćete da se jednostavno ulogujete preko vašeg YouTube kanala, kucate jednostavno mail i šifru, sve je tu potpuno bezbedno, znači tu nećete imati nikada nikakav problem sa njima, niko se nikada nije ni žalio da je imao nikakav problem sa njima, naravno pod uslovom da skinete ovaj program sa njihovog sajta. Znači tu je potpuno bezbedan. Vi to možete da uradite i na drugi način, jednostavno da ovdje izaberete custom server i da onda odete tamo gdje započnete live na vašem YouTube kanalu, gdje započnete stream, jednostavno prekopirate vaš URL streama ovdje u program i vaš onaj stream key i vi ste se povezali. Ali ukoliko to ne uradite, ukoliko tako uradite, vi nećete ovdje imati direktan chat i nećete imati gore ovaj control panel. Tako da jednostavno chat ćete morati da koristite onaj na YouTube-u tamo gdje započnete stream uživo. Sada idemo dalje. Šta je ovdje jako bitno? Jako bitno je da prvo znate koju grafičku imate. Ukoliko imate Nvidia GeForce grafičku kartu, evo šta treba da izaberete, ovo H264.
Dakle, ja imam tu grafičku kartu i jednostavno, evo vidite, to sam i podesio. Naravno, što se tiče ovo dole stavite CBR, idete na nešto isto jako važno, a to je bitrate. To je jako važno da podesite da ne biste imali one dropove u streamu. Dakle, pre nego što upišete ovo koliko kilobajta u sekundi imate ovaj bitrate, protok interneta, vi treba da izmerite, da odradite speed test vašeg interneta. Što se toga tiče, imate toga na Google, na dosta sajtova. Jednostavno, šta još treba da uradite? Treba da odete u YouTube i da vidite koliko bitrate treba za koju rezoluciju, znači u kojoj streamujete. Znači ja imam internet koji može da gura negde oko 4,5 kilobajta u sekundi i jednostavno imam za taj Full HD, ali u 30 frameova. Znači nemam za onaj u 60. Morao bi da bude malo brži internet. Znači to morate malo da istražite na YouTube-u, da vidite koliko vaš internet jednostavno može da gura, da li može i u 2K, da li može i u 4K, znači jednostavno to morate malo da pogledate na YouTube-u. I pošto je moj negde oko 4,5 hiljada kilobajta u sekundi, ja sam stavio na primjer 3400, znači za više od 1, znači za više od 1000 megabajta u sekundi sam stavio manje, jer ukoliko dođe do nekog pada u internetu, a dolazilo je do pada u internetu kod mene, naročito ovih nekih zadnjih dana, imao sam neki problem, izgleda da je to SBB rešio, ja sam stavio tako manje i onda ukoliko dođe do nekog pada neće biti frame dropova. Jedino ako baš padne meni je jednom pao čak na 500. Znači imao sam 20.000 dropova, to je katastrofa. Znači ovo je sada već neko kašnjenje, znači možete na primjer na nekih 3 sekundi i evo na osnovu svojih ovih kilobajta u sekundi ja sam stavio da to bude na high quality. Tako da eto, što se toga tiče, evo slobodno prepišite ova podešavanja. Sada idemo na audio podešavanja. Naravno ovaj sample rate stavite na 48 Hz i mic audio, znači ovo je vaš primarni mikrofon. Znači to je ovaj moj na kojem ja sada pričam. On se zove Red Dragon Blazer GM300 i znači kada idete na to podešavanje, evo ga, ukoliko je priključen mikrofon kako treba, ukoliko je tu sve u redu, znači nemate nikakav problem sa kablom ili USB-om tamo gdje se on priključuje, znači on će se ovdje pojaviti. Mikrofon, evo ga, GM300, znači to je moj primarni mikrofon, a ovo je mikrofon koji sam koristio na svojim slušalicama. Znači evo vidite, on je i dalje tu mikrofon H848 wireless headset, znači to je onaj koji sam dobio u slušalice, dakle evo vidite i on je još uvijek ostao tu. Naravno ovdje se pojavila sada i mikrofon Nvidia Broadcast, znači ovo ćete izabrati ukoliko koristite Nvidia Broadcast aplikaciju koju vidite sada da ja koristim. Jednostavno ta aplikacija vam izbriše pozadinu iza vas na kameri, ali može i da vam filtrira mikrofon, da se ne čuju neki šumovi. Znači vi bukvalno ovdje sada možete da otvarate na primjer chips i da se bukvalno ne čuje ništa to na mikrofonu. Međutim ja tu aplikaciju vidite ne koristim, ja sam izabrao svoj ovaj primarni mikrofon jer jednostavno nema potrebe za time. Ja kada streamujem ja sam ovdje sam u sobi, tako da baš nemam potrebe za tim. Ovo je sada isto jako važno, dakle idemo na podešavanje videa, to jest rezolucije. Moj glavni monitor je 2K, znači 2560 puta 1140. To je rezolucija u kojoj ja igram igricu.
ova dole output resolution jeste u kojoj streamujete. Znači to je jako važno. Evo vidite, ja streamujem u Full HD i ide 1920 puta 1080. Znači to je jako bitno. Idete na ispod ovo bit kubik 16 sample, znači to odaberete. I pošto je moj u 30 FPS-a, ja sam stavio 29,97, tako i vi postavite. Ukoliko streamujete u 60, možete da stavite 60, ali u principu bolje vam je da stavite 59,94. Pošto ste podesili rezoluciju, idete na još jednu vrlo važnu stvar za početak i za kraj streama, a to su hotkeys. Ovo su na primjer ove tipke na tastaturi na kojima vi možete da podesite gdje da palite i da gasite stream. Također tu možete i da podesite menjanje scena. Znači stisnete keca, vi ste na ovoj vašoj glavnoj sceni, stisnete dvojku, vi ste na drugoj sceni. Znači baš je to je baš važno. Evo vidite, ja na ovoj zvezdici palim stream, CTRL num minus, ja tu numera minus, ja tu gasim stream. Znači stisnem CTRL i minus i gasi mi se stream. Što se tiče promjene scena, evo vidite, možete na primjer CTRL kec, na ovom kec ovdje samo stisnem i ja menjam scenu. Tako da i to je jako važno. Ovo su sada već ove isto dalje podešavanja. Znači u principu ovdje ne bi trebalo da dirate ništa. Evo ovo je kod mene bukvalno kako mi je bilo podešeno u OBS-u kada sam ga skinuo, to je jednostavno tako i ostalo. Sad ćemo da izađemo iz ovih podešavanja. Sada, pošto ste se naravno logovali, vi ste dobili control panel i dobili ste chat. Kako da pokrenete stream? Znači vi ste sada jednostavno tamo ušli povezali se sa vašim YouTube kanalom. Šta je potrebno da uradite? Potrebno je da imate game capture. Znači jednostavno da uđete ovdje vidite ove source-eve, naravno pre toga ste napravili scenu. Ja imam, vidite, dve scene, scena 1 i scena 2. Vidite koja mi je scena 2. Znači scena 2 mi služi isključivo za ovo. Znači vidite, ovo je onaj početak i kraj streama, kako da vam kažem, evo vidite. Sada ćemo da se vratimo na prethodnu scenu koja je najbitnija. Ste, kao što rekoh, podesili scenu, otvorili scenu. Ovo sub i like što sam ja stavio, to ne morate da radite. Ja sam to stavio, eto, čisto da nešto bude na mom streamu. I onda idete, prvo otvorite video capture device. To vam je za vašu face kameru. Znači idete otvorite ovaj source i sada izaberete vašu kameru. Znači ne možete USB video, ali možete vašu, na primjer, evo kamera Nvidia Broadcast. To je opet zbog one aplikacije Nvidia Broadcast koju sam vam rekao da koristim. Znači to sam postavio. I šta je ovdje isto jako bitno, idete skroz ovako dole i tu treba da odaberete audio device. Znači jako je bitno, evo vidite, ja sam ponovo tu ubacio svoj mikrofon GM300. Zašto je to jako bitno? Zato što i vaša kamera najverovatnije ima neki mikrofon i pošto moja kamera ima mikrofon, ja sam imao mikrofoniju. Znači ja to nisam znao dok nisam se posavjetovao sa nekim ljudima. Jednostavno imao sam tu mikrofoniju i šta se onda dešava? Dolazi do onog eha.
Tako da bio je problem što mi je uključen bio i ovaj mikrofon i ovaj na kameri i onda dolazi do eha. Sada, kada vi ovdje stavite svoj primarni mikrofon, dakle ovaj ovdje, vi ćete da imate taj primarni mikrofon, znači koristit će se samo ovaj mikrofon na kojem vi pričate. Onda idete na podešavanje mikrofona, znači to isto treba da stavite. Naravno, to isto treba da stavite zbog ubacivanja filtera u vaš mikrofon, ali ovo je već za neki drugi video jer ovdje ima već poprilično dosta da se priča oko ovog podešavanja. Dakle, ukoliko želite da imate facecam, vi ćete staviti video capture device. Ukoliko ne želite da imate da vas ljudi vide dok igrate igricu, dok streamujete ili radite nešto drugo, vi to ne morate da stavite. Ukoliko želite da igrate igricu, odabrat ćete Source Game Capture. Source. Znači ovdje ubacite na ovaj plusić, idete i tu izaberete Game Capture Source. Kada to odaberete, vi ćete ovdje dobiti ove opcije i možete da odaberete Capture Any Full Application, ali vi odaberite Capture Specific Window. Idete tu i onda morate da uđete u igricu. Kada uđete u igricu, vama će se ovdje na ovoj drugoj ovdje opciji Window pojaviti vaša igrica u kojoj ste ušli. Evo, meni piše sad trenutno Call of Duty, pošto ja to streamujem, ko prati zna. Odaberete samo Call of Duty i igrica će se pojaviti ovdje preko celog vašeg ekrana. Naravno, ukoliko ste dobro podesili rezoluciju u onom početnom delu koje sam vam pokazao, znači u kojoj streamujete i u kojoj igrate igricu. Evo, kao što vidite, to su ta podešavanja. Dakle, ukoliko želite još nešto da dodate u vašoj drugoj sceni, imate, evo ovako, imate ove prelaze iz scene u scenu. Znači, evo vidite Media Source, dakle to se tu podešava. Tu ćete jednostavno da ubacite ovako nešto. Da ubacite jednostavno ovako nešto i da jednostavno takav početak streama imate. Znači ovo je neka sličica i ovdje imate tranzicije iz scene u scenu. Znači evo idete na ovaj Stringer 2. Tu možete isto da ubacite i ovaj prelaz koji ćete evo sada vidjeti. Znači to možete isto da odradite, ali eto i to može da bude za neki drugi video. Sada kako da zakažete stream preko ove aplikacije. Znači vi sada evo možete ovdje da idete na Start Stream preko ovog programa. Znači možete ovdje da idete na Start Stream i stream kreće. Međutim, ukoliko hoćete vi da zakažete stream, evo kako to ide. Znači evo ga, stisnete Manage Broadcast, idete ovdje gore, stavljate naslov, evo dole je opis, odaberete publiku, kategoriju, dakle gaming, imate ovdje za thumbnail, za sličicu i izaberete low latency. Možete naravno i na normal, možete i na ultra low, to isto zavisi od interneta, ali u principu najbolje vam je na low, to sam ja također naučio od jednog YouTube prijatelja, tako da koga ovom prilikom pozdravljam, tako da jednostavno i ja sam taj koji uči jer sam i ja od skoro u gamingu, znači ko prati eto moj kanal zna. Sada idete na Create Broadcast i jednostavno na vašem kanalu će se pojaviti vaš stream. Tamo ćete posle na vašem YouTube kanalu da podesite vreme streama, još neke sitne stvarčice možete tamo da podesite. Onda naravno taj stream će biti zapamćen ovdje i kada sljedeći put budete ušli, evo na primjer meni je zapamtio igramo Far Cry 3 i kada bi ja sada hteo ponovo da igram Far Cry 3, ja ću jednostavno samo double klik na ovaj ovdje, na ovo ovdje gore, na ovaj broadcast
i jednostavno će se YouTube kanal povezati sa tim streamom koji sam ja zakazao na YouTube-u. Tako da to je lakše. Ukoliko pak idete niste povezani sa preko OBS-a, niste se logovali kao što sam vam pokazao na početku, nego kopirate onaj stream key, onda to zakazivanje morate da odradite direktno na vašem YouTube kanalu. Tako da ljudi, eto, to bi bilo to što se tiče nekih mojih podešavanja koje ja imam ovde na mojem OBS studiju. Takođe, ukoliko se logujete, dobijat ćete i update-ove. Znači, samo da vidimo da li, evo, trenutno sad ovde ima nekih update-ova. Samo da vidimo. Evo ga, check for updates. Znači, to ću morati malo kasnije da proverimo. Evo, sad ćemo da vidimo. No updates. Znači, trenutno ih nema. Dakle, dobijat ćete te besplatne update ukoliko koristite ovaj program. Ljudi, hvala vam svima koji pratite moj kanal. Ne zaboravite da bacite sub i like, pa se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao!